Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ba kesorkar jela lang ba kekenhun menteri kala Syem Yakarai ba NMIT syaki company Shimet penpenyat yaki katwa katni kejaka sambording jongka MEECL nakaliang unongsan hima ulayo benyakren bat uba arju dkhar udkhot ka Coordination Committee of Registered MEECL Employees Association and Union ubala penpaw ya kejing sngokemen Yakarai jong kesorkar jela. Nakaliang jong uba dekar ulaong baka jing Syem Rai jong sorkar hakini kendiat sngi ban IT syaki company Shimet ban penyat ya jaka sambording kalong kum kejingwan sendet haki namar kim semlatip ai habai dei bat kani shu ulaong ru kumba kami hakilat patai kubor hakini kendiat tayo ngiyo i ba kamdon kejingya dei kebajan hapading kinong penyat jong ka MEECL bat kidekot jong ka Coordination Committee of Registered MEECL Employees Association and Union. Hanrei day hakini ki kendiat sngi banakaliang jong chairman ka MEECL ulakot yaki banyakren bat ulay lamru yaki banyakendo yau menteri ketenat boarding ka jala ujem sangma bat day hakani ka jing yakendo banakaliang jong ka association kalapan pau ya kejing persya jongka ya kejingtmu jong sorkar ban IT syaki company Shimet. Bat kekenhun kala batai ru sya menteri ketenat boarding. Bat kumju ru sya menteri rangba jong kejela kumno ban le ban penbhab yang ya kane ketenat boarding jong kejela hagini kisngi bat kipor ke bandangwan. Asno ban aimu yo ble toy kan rat akabau dan kalang ban ni bat nanga iskam gadika jingalam kejomu hakaba ai kabaka kabinet parai menekski syabangan peserta pak ban ai problem ya chief minister jumi cabinet colleagues jumi ke team honorable speaker the political parties berhad irrespective mah ibarna ruling opposition kamla bedenai pertama nomor bagi haban approach dia baro ki NGOs but kumjur individuals ki consumers hakaba kaya kabinet Syem Yakarai menne masmo ba kalong kabade habang iya banyakren nama filosofi yang ganir bajingan kalong sendet ini mah kaya bagian nampak ngimdip namar klemshim pendip yang iru but kini hakini kibanai hakini kitayo ladap kata kajinga dai kajongi but management kajongi kamlang bas tenang PE haki jingmi ki media haki kor kor hak hak ya te ngim dalam in close contacts nya ngim tip kai ke bayar ada ka ba perkendit ini kalau harin mangi ya ko siti hak ba CMD thos secretary power hak apply trip hak ba ong ba keladan takarai hapedeng jong chief minister foreign minister the official benhan over the atling circle hangta ka pendit ini berpelong ini bangin wat di reasons ya gini kita berhad dikit-dikit kita di bangi ya cermat kan pelong kayak kita pak pelong bersongsi pin nanti kayak pelong ba hajpor ke mensua haj ngim judan betah ini policy matters ma ada lagi dan kono-kono ke bangi approach ya ke management ya ki chairman ki CMD hatu ki por ipan ki appointments nia bani keren nia bani rung nia bani ayo te ada nga pe hon sistem arko bat akoi manta i gila compare pi ngam te kayak reason ke pelong ba kadang tak kemudian cuba tak trust ke bangi nasional pi wa na kawai ngapa pencai pi syua pelong ba ni keren yang tak kira mah mendai tak mangi MCL pi haba report ke MSCB katkum galak ko triku March arajar sipo the par purchase due sa to por pelong tak bisnis 4 crore ngidang biang bah harai hakini ki sipo kat wisnan kekiu syuruti khalai 4 crore kata rubun ke bangilayo ben siu hakini ki snan kai
ke pelong ikan ni kapa ba hadin mengi corporatize ya kata ka mencang yang ke MSCB sekini corporations ki belum 100% government PSUs ka bagi board of directors tu la appoint da government hari ke basongsi kan perpahon ni kolong ba kala belum ba kamdan ke monitoring la shu e yangi la shu e konsuat yangi hari por mencang ni bahapo ka board of directors Kishidon hadu karang jadi principal secretary bakin long ki member jaga board of directors nakaliang ke jongka finance nakaliang ke jongka planning nakaliang ke jongka power Kishidon lagi don kam di department sekshikhat hari ni ipat hakini ki senan kita kelas 5 bat ke basongsi golong ba ilapan RTI halor kini ki resolution sejum ki board of directors hagini kisnan pinlong kandet ba way ubrio uhul hadu likely southly di vote kemudian kita ikut kita ki directors apa penika organization tika pau ba keren ke kebekilakan push through Namar lada kebun kemudian kena akan push through iki agenda. Tika ni ke keserka man terkhapa. Di halot yang kita kiram ke BFM dengan semua ben ong ba kani ke bangin habani trailang kemudian gunu ke be lada government ni kalau sincere. Lada ngas next camp lada ni ke monitoring napo finance karon ke monitoring napo ka power ke management berkumjur mengi ke stakeholders ke bangini trelangi ngami bakanan penuh jingi namar ngapet bakannya ketika boleh la ku ini ngilong sisa ke belakangku pembelajaran insidon kam ya kita diberiau di policy makers mangi mangasimet bangini trestom lagi trestom kemudian gunung-gunung ke jingi pi namar bangi ngidan apa kabari strong point ma apa pihak yang tiga badai pihak yang tiga hak bat masuk komen sisa baya kini leaders jangka sikar mau mendama di banyak hamkna ngang ladan ke service ke jangka black arsenal stang niat senang macam kana ada ke bangi i hakini ki sama orang bak ke jungi mata leaders ni igran ko ho kidan kata komen sim bakin ra ya kini organizations bat kumjuru bakin i ba upay ba ukun ya service ke jongi te kadika tai ke jingat bet ke jongi ngidam ke jingat ke beskan ba ke government ni kan review ya kan ke decisions ke jongka te kadika jingi ya kendo ke jongi menen ngimte kai ba pelong UCMD haga ba khot ini kerki men kesni hajing syang dapat hak beginum lek namar balai boros katu claim shipping into confidence what like katum kim MOUs katum transfer schemes kaladan belakudan kanu change kanu reforms ko kinle stakeholders hamtam mani employees unions and associations fide ben take us into confidence har gitip hay kata kemle tengam tip ka motive shalanda te handre kum ki responsible unions and associations pada nyom cek balakhat ka UCMD ngim ka ban aida ngin ngin snap ke bagi ajimot bat ngila ong hiru ba halor je gini likely kata ban outsource ya ke generation ya ke substations baru ya ke distribution circle nginumnya compromise kata ke bagi layar lupa habang ngilek kan meeting de handre ka ba suntenat perkalong ba CMD kami keren kita masih ong ba nakaliang ba jongka MCL berkumjur nakaliang power department ni persya jadi proposal ban outsource kawan nakaliang ba jongka finance de ba long ruba power minister ba bani kendo ku ajing syai ba ke steps ke bangi ngidan ke employees hakaba ngira banyak sakma claim da kita ke circles de nisno bakalong badai ini begin lek abangi orang ala de sabujing ya gelam CMD ini ni banyak keren power minister prime minister dapat syai badila kan iru you power minister ke bangi kum ginong tre kum responsible unions and associations ni don ahmad ni la don lupa ke plan ke bangi niat
Namar pora sikata kam judan kono ru ben carry along ya unions and associations ma kono ben ba bar ngai scam kan ni kalong turning point apakah history jang state ka jongi hakaba mangi kum unions and associations in prepare kata ka roadmap kumno bangin ya chikmat bangin penmentoy bangin i bangin organisation jongi ka kiu chikmat la ka de short term plan bat kumjuru haka long term plan kata ka policy ini le bersna ko kini live na haka bangin summit sa sarkar lada ngingim dan ru gila ban pek tempat juga di policy la ka de hapa generation la ka de hapa transmission la ka de hapa distribution kumno bangin le billings ki jongi kita kini ke ba ngin shim inputs nang di officers ki badan di field officer ki batik yakta bangin prepare kan documents bang ngai scam ba kane kan yalamat yelenti am tangi kum MECL kan ngai scam ba kan yalamati ya kiwe ru ki PSUs ki badan apa state ka jongi bat ka state government ko departments aku boleh sisha speaker Ibrahim Kya ya kan ni nama pisau tu iba berkat hi bentuk bahasa pang ini ki jinglong jingman ki issues ki berdua pakai misalnya kalau kau ha di ikut ini berinteract hak di seniru ikut ai ka jingshan syah bin shim yunu kono karai nak yang ka jongi ba parti ka jongi di la khat ini ngila yo ban brief i ngila yo ban i berkata ke de ba mi la so ho ha hak ba ila scam lain i bangidon syah ka sincerity bagi pen i ki facts and figures ki ibar khat yo ban syuang ba MSB ko do ndai ha ko mangala jo krani ya ka 850 crores ni kami wajing harap dak ni hingi haban CEO ya kini pensioners ba ni mla siap sih gini balai kejongi di gini hak ila syai ha but i smooth ho ya kajong seriousness jamane but gam to ti menai suddenly mistake i khot kaki ini tingir ni haban pediang ya kajong ni boro mi ta kajong kejongi aku boleh syai kata but it so happen ba chief minister Iwan Anto namar maybe kedan kajing ya pendu kalau ki kum kajing ong ba nak bentak ni ka COVID-19 ma ya keren ba kum no begini ya cakmat te join lang siap Anto te ngiya berpercaya ngiya berpercaya kan kalat ngiya berpercaya bahai i ngila beri bahai ban miri percaya ka kajing kajong ka finance ka yup te ngi ong ya kata ada day kan 90% piala beri na 4% bangir kum kinong pre in ai kata assurance bangin kono ida ada policy hakunu ko mengini trilang tamang ngila kerja himane ba kam de belang tak siliang kam de belang tak siliang baru hakini pot pemerintah an banyak ni ngidon kami UCMD ka tim tu jongi hakba ban guide ini ban yalam ini ban advice ini ban pen ini ban la kam ban mari ini lagi dan kenu ka jingtuna hangi te ki head of the department jongi given wadau ini dikatakan dia bang ngidan kam ke atmosfer ka ngintri kam ke belum open am ke atmosfer ke belum fear psychosis tadi kata ke bang ni keren bak long syai ha bak ngir kum ginong pre ngila aga commitments bak ngin sawan very soon ban ra digini short term syabanda within 6 months pini ke result lada ka kumangiakan ni mana siam la assurance bak unsim yang into confidence bak ka management ka bakin create nang ni mano ban wan ngintip ya kata ngin nyepek but ngin ke yang ka jongi ngiom bangin aga 100% commitment nak bentakan ni organisation nomor sisen kasni stangkat no kartu kan pot ngang chong thai ngan habat im nang ni pension ke jonga ngan habat ni nang ni dengan gua hi bani bakan organisation ka jongi kan kiu shikma but kan chitho fi menta learning dan ni loans ki jongi learning improve ya kan loss ka jongi ha takabut ngila ko fai nak da bani haban service ki loans ki jongi fi takadam syam shitom ngai di hantai batang nyopo kurur ngadan kata target hiperlok itu ngarang target sebegini keren bah kumnu tak angin target bah hakani kan sisnam kumnu nak nyopo lun ke average nyopo kurur ke average ngila kan target berapa kurur begini revenue ke jomi hantai kai ke bang suka batang fi kalau yakini di loans ke begini dah nama pi bagi build up yak infrastructure ke jomi kum galeska kum benu through ngishim ke loan ibadah kasa 4 kurur te fisu ko habat service gini loans interest gidan te plus giwe loans ki bangidan fi te kata ka de bang ya kan bahaman ya siam golong ba sngo ba nakaliang ka jok hiru pinirap ini kumjuru nakaliang ka MSCRC regulator fi hakaba nakaran jikran ni kani ndai belong siliang ke ndai belong siliang la government ka kwa ban subsidize no categories of consumers ndai kadai ban subsidize nakaliang ka jok ka katkum ka
Electricity Act kan. Bahkan 65 section berpengat apa MCL kan. Nah kebentar kajing mentua menuju ke kategori of employees nih. Ngingim dia berlang penampat ini kan. Kalau kan kelapan subsidise, kan dipersiapkan ngono. Hari dak baki reduce ke tarif kejengki kapan tak aja kan MCL revenue kan.